सकल नियमी 5 मिनट ठो शान्तरासा के जोजोल पनापा अभिवादन रो ठाउँ गुई सुकाउ नेवा मिजो जना छिकपिन नियन ठंक होया नियमी भाजुङ बेज मिनट डुनुगलन सेन लस्कु सेना जना ठाउँ नेपाल सम्बत छिन्सव पिसो शिलागा शिला चरेखा अस्ट्रेलियाको 2079 साल फागुन 6 गते सञ्चरबार चिन्नीको चरे मध्ये बाल चरे लै चरे ढुङ्गा उइको शिला चरे शिला लाउ चरे दिया शिला चरे ढाल जुइटेको अनुमान या छि शिवरात्रि कठा हनीको ठन्ड ख सोनीले थौ पक ठ हने ठोखनो माडे त पुजैना बहनी ट्वाटले गने दे न्योने व बाबैले चिबा न्योने सिन्छका मी पनि वे मी कोनी मुसेसिया प्रसार दिले रुपे नेविए ठोखनो पशुपति माडे त यले टबाले चम कर्नामय मोटु फी काटै ठठे पशुपति माडे नाग टबाले बुङ्गै त कोखा काटै दिको किम्बन्दन दितो ठो व्यवहार जुलम मतलब बस्यो हो शिला चरे सोनी लिपा चिला केनी के बसन्ती मिमा हासी फाउय मिहाले ठया अमै तक बसन्ती मिहाले गुले ठाउँ बसन्ती छ मिनेना दिस श्याम सुन्दर बसन्त बेला स राधा व मितल वना व बिन्द्रा बनस बाजन थाना व रे मिहाला तम राम प्रसाद मानन्थर श्याम सुन्दर बसन्त बेला स राधाओ विठल बोलाओ श्याम सुंदर बसंत बेला राधाओ विठल बोलाओ वृंदावन सा बादन थाना वो रे वृंदावन सा बादन थाना वो रे कपटल जाल मृदंग घूमत सब किल लगरा कर तमरा सारा गारा सुंदर राधाओ विठल नियमी पासपे ठौया गुई सुकको नेवा मिजुले नियमी पिने कमेन्ट बनि कोचल के मर्म संगीत कर्मी विष्णु सकया छना बेस जाजो न्याके उठी ठौय जाजुले वेकल लेट या टक मिजग हाका वेकै त लुमन के गोसा जनको तो गुई निको नेवा मिजो जना पति हाकला जोजल पा पिसु त
पिन्तुना सुबा प्रशंसना पा ठिठी कथा कमेन्ट या दिपि व ठिठी कथा स्टिकर छ या दिपनि नाम ने दक्षबे नापा रमेश कपाली अनली प काजीरत्न महर्जन अनिल राज भण्डारी रवि जोशी ब्रह्मदेव श्रेष्ठ राजेन्द्र बि श्रेष्ठ नन्दु ठसिमी निनु श्रेष्ठ श्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ मानिक रत्न साक्य हरिकृष्ण बिन्दुकार डुवाल विजय दिगपाल कायस्थ कान्छपाई कोजु रत्नमाया जोशी प्रकाशमान सक्को किरण खर्गी व गीता खर्गी ओंगो ज्याजो शेरना डिपेन टुक्तन्दु छत्तर राज बज्राचार्य कृष्ण चोखो नरेश श्रेष्ठ रमेश कपाली राकेश महर्जन मदन राज श्रेष्ठ मदनमान राज भण्डारी जमुना साक्य नरेश यम श्रेष्ठ निनु श्रेष्ठ नन्दु ठसिमी राम बाबु श्रेष्ठ राजभाइ साक्य राजु राज देव बज्राचार्य व सुना श्रेष्ठ पटे आगलो कमेन्ट ना डिपिन जाजो शेयर ना डिपिन आप जाजो चुटा के डिपिन छिपिन सकल सित दोनोग्लो न स्या यक सुबा ना प पिन्तुना तेछ्या जुना लेपना ठठ्या सहभागी दयाजुनी दियो आशयना कमेन्ट वन्य केदा सेटी पाखे टिप नेने गो टिस ठुक्तन्तो गुब्ले ठया ठाउँ प्रतिस्पर्धी ज्याबिया मोहम्मद रफी मामले अनज का ठठिया ज्याबिला अटला रफिया प्रत्येक में ठवा है प्रतिस्पर्धात्मक ज्याबियो 60 दशकला बलिउड रफिया है 170 राजु ख पुनापी गायक तेस वाक बोर्ड बियाचंग व नोपी गायक त संघर्षरत ज्याचंग ई ख ओ ई अजला फिल्म निर्माता त थपिनेको फिल्म हिट या त मोहम्मद रफी मिटे त टेंडे बलाइएको मोहम्मद रफी मिमटे का फिल्म हिट मोदी के इमुको थापो ख उल्जकन मखो मेपिन्ट ह्याक बिटको मिट ग फिल्म निर्माता जको मखो कलाकार व वितरकते सटक मोहम्मद रफी त ह्याक बिगो मोहम्मद रफी थजाउ जाई तस्का विरोधी जुले वेटा मसीको मेपिन सा हालाटे टंगको मे वेटा ह्याक बिगो ओग ए मोहम्मद रफी फिल्म हिट जुगे मूल मन्त्री ज्याबियो खना मोहम्मद रफी कारण गुलखे फिल्म हिट जुलसा गुलखे कलाकार त स्थापित जुल गुरु डट या फिल्म में रिकॉर्डिंग लगे मोहम्मद रफी त ई ब्याट हो फिल्म में हीरो न गुरु डट है अले संगीतकार रवि सा मिचुमी सकिल बडाइयो नि मोहम्मद रफी ब्याट ई फुल दंका न रिकॉर्डिंग स्टुडियोले मचा गुरु डट द मोहम्मद रफी खना तस्के टोप्या होला गुरु डट है स्वयं छम अब्बल म फिल्म कलाकार ख वो शो के वइगो मेट मोहम्मद रफी जक न्याय या भई ओके वहाँ ठौ मामला ठग अहंकारित छकिया तल यी अपोहे विषयले गुरुडट ठग किदै त मोहम्मद रफी 66 चल मोहम्मद रफी मी रिकॉर्डिंग लागि मेगे स्टुडियोले उना चंग ज्याचन गुरुडट या किजा ल्याउ या ठोक खटाल गुरुडट या त छन त प्याउला वहाँ किजा मेस्ट मी रिकॉर्डिंग ज्याचंग स्टुडियोले क्याक छ मोहम्मद रफी वया ठ लिबाउ के कारण माफी फसे रिकॉर्डिंग टीम एटा ताल मे रिकॉर्डिंग याना चुनग फिल्म निर्माता पि ठौया मद्रास ल्याउनी माउने अन्तिम इल्या वया जता इना प्याउले ठौया मे रिकॉर्डिंग या सिदेक माल ओकि लिबाट अले ठमा रिकॉर्डिंग नाउको मे बयान ना ताल फिल्म तस्का टोरङ ख अले फिल्म ना ससुराल ख अले जी रिकॉर्ड नाउको मिन साबे बाला ठन्यना फिल्म निर्देशक यम सादिक व संगीतकार रवि ताल ए खला छक जिमटना निंकिले अले रफी म्याला निकला तेरे प्यारी प्यारी सूरत को किसी को नजर ना लगे चश्मे बड्डूर मिनेना गुरु डटा ताल मिला तस्का बाला तर जिमुग मे तस्या न बाला मे रिकॉर्डिंग सुरु जुल रेकर्डिङ सिरेका मोहम्मद रफी तल ठुमी निश्चय न वो मिसयातस न बाला मेख 14 विका चाँद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो निगो फिल्म रिलीज र निपुमिन सुपर हिट जुल जना दिल केदार श्रेष्ठ पाखे प्राप्त जुवको टिप्स लागि केदार श्रेष्ठ यको सुबाटो वंग जाजो एक कमेंट भने दक्षया नापाङ कमेंट दो रमेश कपाली वेकला टुक्ना सुइल वंग जाजले नाजाम विष्णु जलमिया मिगा छिमटा फेन वया पाखे यागो जाजले जिगो इनापे मदन कृष्ण श्रेष्ठ मिन्यन खना लेताल मेनुका साहित्यकार दाजो केदार श्रेष्ठ टिप्स हिन्दी उर्दू साहित्यकार हो फिल्म या मिचो में शहर लुधियाना या काजल फिल्म घुकी राजकुमार धर्मेन्द्र मीना कुमारी अभिनीत ठो सौकी पाया ये जुल्फ अगर खुलके बिखर जाए तो बोलिए में पिको न्याक लिसा लिसा कया न्यो सा ठो अच्छा खगो छिठाजको उच्चारण नाटक तल टिप्स चाहिँ चिन्नेको उच्चारण नाटक दुर्गा च्याटल ठो गठी जुगटे सिक 10 जो
토동가 너른 마니야 굴리바나 청고 과 쇠쇠 대신에 저 무후 변화 워구스마 퇴퇴 대신에 좀 다워 바주 프로딥시야 따ปก원이머티 메조 질류류 외마니 गिरजा प्रसादिया जिगो मन कया वमो गन्डु थारे टिम लतुंगा सांत्रा सकिया जानमाई मारे एना झि येकम अले दुर्गालाल सरिया छमिका परलक चाका एक जको सुये व युजुडुंगा डकले लिपा पूर्ण काजी जाफुया मञ्जुश्री डेगवना स्वाना केका हलमिया गाय गायके पिन छसी कथ सत्यनारायण राज भण्डारी व हसना श्रेष्ठ ख्याली जुजो मदन कृष्ण श्रेष्ठ पासा नरेन मान कुमार कान्छा व सुकमित गुरुङ प्रेम ढोज प्रधान ईश्वर अमात्य योगेश वैदेव संगीता साकित आपला आपा भिन्तन विषय कोचाक न्यना मगना लिसा लिसा कया न्यना थोवे जग मखो डक्कु वे भया दिगु मिट डक्कया उलिया बाला लिपि वाला हनन नपला ठौ त बाजे माफा रमेश कपाले जो केदार श्रेष्ठ टिप्स चुयाटको अच्छा खगoi त केदार श्रेष्ठ जो ठुक्न स्पष्ट ना दिगु थजा कमेन्ट गइरहेका जिसियो जिस रेडियो क्यासेट निनिगो मिए छिकजको अच्छा शब्द गइ तर पोंगा हालात मिए छिन्ने गएडो छका यूट्यूब वना फुल सॉन्ग ऑफ ये जुल्फ अगर खुलके बिखर जाए तो अच्छा जना दिस थके छिन्ने गए चाहिँ शब्द उच्चारण नाटौटै तका चाहिँ केदार श्रेष्ठ जुन चाहिँ स्पष्ट ना दिगो थोरंगा नरेन मान जो ठुक्न चयाद ल आपला आपा सुबा मिएका डिम पाजे त जो मेगनो मिट दो छिकपिन त निनियसा जिगो YouTube च्यानल सोयादि त इनाफ क्यानर का वेकल चाहिँ वेक यो चाहिँ YouTube लिंक न छोया या दिगदो ओ लिंक चाहिँ सोल गाटा छ वेक मेगनो मिन्टो थोरंगा मेगो कमेन्ट दो कान्छा भाइ कोजु वेकल ठुक्न चयाद ल नेवा मिजो 92 बिनेना यक बाला त अले मोसेउ खन्टनस ल ओके लागे गुर्जटा सुबाडो गुर्जटा छौ खट्टे मास्टी बोल उछुतासा येलो खप हरिसिद्धि साको पनोटी टोखा थिमी नगदेश बोडे गुल्न नेवाटे उठाडो फुक्क ठासे फलचाचना दाजिकिजा बा अझै पिन्छ भजन नाचौ खण्डै भजने हालेको ठुमी जति अष्टपति ढगाचु यातै छोट छुटाउ रे जिन छुया बुझे मजो अन मिन बना सोयबले पृथ्वीनारायण शाह रणबहादुर शाह राजेन्द्र वीर विक्रम शाह राजदेव नावै अले वो मे संस्कृति हिन्दी नेवा खंगोट मिष्ट रुपे ट्याटो खण्डो अर्ज्या जिन छुया बुझे मजो छक निकल पक्का ठोमे फुक्का मे सम्बन्धित राजदेव पाले ढेका टौल मुखला ढका निसत बोलना वै तर लिसो राज जिके मोरो गुजो शिउसा छु खट दुसा ठो ज्याजुले पंकादि त इनापिना चोना ढका चाहिँ कान्छ भाइ कोजु चोयादि दो कान्छ भाइ कोजु बाजु जिगाचे लै यको सुबाडो नेवा टाटोले फलचा चोना बाजिपिन्छ याना चाहिँ भजन व उकि चुम बारे निसञ्जना दिगलिन लेतल ठो बारे ठ ओली जाने कार मक्सा शिउ छकुन्जीको टाटेना अठी भजने हाली डक्कु मे ठिठी राग व ताले नाटक जे गर्के अपोचले जुगो शीतला माजो मे राग कहु कोला अले ताल पर ताल ख ठटे नारायण जो गुये शीर्ष रसन बिजाग टाउपटी मे चाहिँ राग चाहिँ धनाश्री ख जय नमो श्री बुद्ध भगवान टाउपटी चाहिँ मे चाहिँ राग कल्याण अले ताल जति ख तुपिन ल राग व ताल ठटे उबले मिया कुए लाकमडका मिचुया चोमेसियो नाचु एउटा चलन ठटे ओग मेसु जुजे पाले चुया तौ खरगा जुजे नाचु न या थो बारे डाक्टर जनकलाल बैडी जु ठौ छौ सफ्टी सर्वसाधारण कवि पिन्छ राज भक्ति पूर्वक गड्डिसिन सहाजुपनि ना लाकम कवि रुपे चुया तौ ख वेकै सफ्टी चुया तौ दो मल्ल जुजपिला कवि ज्यामस यक्वे मिचुया तको गुटो ठटिया सा जुजपिनसन नेवा भाषा भजन चिनाटौ खण्डो उबले नेवा भाट इगो एकको प्रचलित भा जुगले ठो नेवा टेसन जको लाइगु भा मखो मेमे पिनसन लाइगु भा ख अर्जुया पृथ्वीनारायण शाहन छे राजेन्द्र वीर विक्रम शाह सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह पिनसन टकन नेवा मिचनाटको इतिहास हेर्नु नापा मल्ल जुजपि मैथिली भाना सोपि ज्यामस मैथिली हिन्दी भाषा चुयाटको भजन थोटकन नेवा टेसन ट्वातले हालिया दोसोइलाई काबले फाउ पुने खुन इले कृष्ण देगले नेवा भाना प मैथिली भाषा न फाउ मे हालिको चलन ठौटक न दमे कमेन्ट नान देगले कान्छ भाइ कोजुटा हानचक सुबा देछ यातना नेनाचना ल शान्तरा साकी पाके गुइसको नेवा मेजो ठौटा कमेन्ट मुनिक जाठने को चल ठोरंगा छप मिनि नादिस ठोमे नाजाम मरे ढुंगम संगीतकार विष्णु सकोइ लसे हालाटौ मेख मे ढुंगा वेकै बारे वेकै ठिठी मिनि निगुजी आइटा वेक विष्णु सकोइ मिनि नादिस छंगो गली वेचना जिमेजु छंगो ख्वासवे त पियाचना जिमेजु ठो मिए चोमी प्रकाशमान सको ख ले जनाले विष्णु सकोइ जुल गायक प्रवेशमान साके ख वेचना जी
छंगु ख्वास्वेत पिया चुनजी मैजु छंगु गली वै चुनजी निगति छन्त खुसी मोलु था सपना चंगु खना नुगसी मफया थौ छंगु झापे जिनुग पावे चुना जिनुग पावे चुना गुली हिसी भैद्युगु मैजु गुली हिसी भैद्युगु छंगु ख्वास्वेत वै चुनजी मैजु छंगु गली वै चुनजी छकना देखे वना बले पुजायाना चंगु खना दियो खुशियाना छ छमा फोनेता जिमिखा तिसी नचुना जिमिखा तिसी नचुना गपसक बालामा मैजु गपसक बालामा छंगु ख्वास्वेत लना चुनजी मैजु छंगु गली वै चुनजी मैजु छंगु गली वै चुनजी छंगु गली वै चुनजी छंगु ख्वास्वेत पिया चुनजी मैजु छंगु गली वै चुनजी निनादिल स प्रवेशमान साक्य संगीत विष्णु सको अले रचना प्रकाशमान सको नियमी पास्पी थन कोय विष्णु सकोई बारे सकोनिको जानकारी नप वेकल संगीत या त उमी हाका वेक त लुमंके उजी विष्णु सको छम ल्याम संगीतकार ख वेक बुग ठारी सकोय ख वेकल मे हालिगु जुक मखो यक्को मे लेट या दिउ वेक तोर न्य मोडगुस्यो सपना वेकै बारे ज्याजो न्याक्ट वेकै जन्म मिति निसे मुडगु मिति तकन गन्न लुइके मक्ता कम से कम ठोचको निको जग जुसा सिकट सकोय चम चोमी प्रकाशमान सकोय के न्याना वेकल विष्णु सकोय बारे छटवाच जानकारी ठुक्न छया या वेकल छया या दिगु जानकारी कन विष्णु सकोय मायना विष्णु देव श्रेष्ठ क बो नारायण प्रसाद श्रेष्ठ विष्णु सको विक्रम सम्मत 2027 साल पौषे 27 गते सकोय बुल वेक विक्रम सम्मत 2067 साल असोजे 22 गते मन्ट टुटा वेक पीरे क्याटगो मेरे मन्ट वेकल सकोय महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशी व इन्जिनियर राजदास श्रेष्ठ पिनपाके प्रेरणा कया एसएलसी पास ना लठ तो जानकारी लागे प्रकाशमान सको पाजु त युक्को युक्को सुबा देछया छन 2055 साले विष्णु सकोय याक संगीत छौ मेजु नांगु मिचा प्याउल मुक चप मि ढ्याउ ठुमि चकले चंग डक्कुमि स्तर उलिए ढो नक्तिने हाकको छंग गल्ली राउ मिना ठय मेजु मिचाकले चंग मिख ठो मेजु मिचा प्याउरका वेकै मसिक बालके दत वेकै त बालाम संगीतकार कठन समाज क्याउ त ठय चले वेकै त जिना मसिकौ ख ठय क्रम है वेकै मेमेक नै मिचा त प्याउल मिट प्याउल बालको मसिनका लिपा वेकै त कोठिया क्यान्सर जुल्दै नन्जना वेकल संगीत उली मेहनत या मुफ्त ओखेन ठिकेन जिन मुफ्त ठय जा जे वेकै त फोन स्वापु तया
जे निना त यो ठाउँ वेक त कटिया क्यान्सर जो खन्जना तर वेक त सक्सन अठि निनिले क्यान्सर रहेको खवे निनमय टुको उज्याज न वेक झन मफ्याउ न वेक लुए लिपाङ अवस्था छेन्टुङका छठ नेवा तेस वेक त सम्मान या कोठा राष्ट्रिय नाच गरे छौ ज्याजो हैन वेक त दोसल नेका सम्मान या जान जुल सो एलिपा वेक मडुको खन्जिन मल विष्णु सको मुफुङनिना राजभाइ जगमी व रिता महजन वेकै छेजल वेकै संगीत छता मिचा पिका गोसा जल विष्णु सको जु थ स्वास्थ्य कारण अस्वस्थ जुइतको सा गुलिफो उली कुटया बोचा कथा छता मिचा तयार न जुल तर ओगो मिचाकले चंग छपजुक मे वेकल निनि खन मेगु मे वेकल निनि मख ओगो मिचाकै ना ख मृत्यु सया वगु स्वा तो मिचाकले डक्सबे चुए ठिका टौ छप कविता वाचन जना दिस गुस विष्णु सकोय सजिमा थेको अनुमान जना मिचाकले ठुस सुयोग दिउ चुया टौ मरो आ जना दिस ठयस हिमको दिपे जसा जी हिमको दिपे जसा जी हिमको जेको इच्छा छु भूमौंका जेको प्राण चन्द भीमको एकाल छन्चित गावयकोला जेको मिटी फुको योको अते गावया जुया पासपिस कट्या मुगलो मिकिस्व याकुए मिस यही बडो चिमटाजित छोइमको जेको इच्छा छु भूमौंका जेको प्राण चन्द भीमको दुलुवा महापी मस्त पाया छन्चित अते यङ्कै झुला ध्रुवा महापी मस्त पाया छन्चित अते यङ्कै झुला डेनिति चुचु यामनिसी छन्जाले यङ्गा झुला आएको छ ल्याए छनपछि हुएमको जेको इच्छा छु भूमौका जेको प्राण चन्द भीमको ठोया मृत्यु सया वग स्वामी चकले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ संगीतकार विष्णु सकोई बारे ठौ नुगो ख ठसुया टगलो कला क्षेत्रीय जाजल्य प्रतिभा विष्णु सकोई डक्ले लिपाङो सांगीतिक सृजना मृत्यु सया वग स्वा आला अलेला थे जाउ इले न मृत्यु त लुखास पीका होएको स्वा ख ठो मृत्यु सया वग स्वा ठुल्ट संगीनको परिस्थिति न होएकी फु ठजाउ सांगीतिक स्वा नेपालले सा ठयजको जुई आ निना दिस ठया मेचकले चंग छफुमे मृत्यु सया गोटला जी जिन्दगी माला चना सज के फुसा ठो छफुमे मन हाला चना ठो मे चोमी राजभाइ जगमी ख गायिका रिता महर्जनले संगीतकार विष्णु सको मृत्यु सया गोटला जी जिन्दगी माला चना साजिके फुसाथो छपुमे मन हाला चुना मृत्यु सया गोटला जी जिन्दगी माला चुना साजिके फुसाथो छपुमे मन हाला चुना मृत्यु सया गोटला जी
चुन सीन मत भानुया चुन ख्वे मते जीता कसोना जीतुला बिनती तनी मते गे मिगा खाली वया थौ थना जीवने देना गे मिगा खाली वया थौ थना जीवने देना मृत्यु सैये गो तुलाजी जिंदगी माला चुना साज के साधु छपू में मन मना हाला चुना मृत्यु सैये गो तुलाजी संगीतकार विष्णु सकोई बारे विपेन्द्र मर्जन वकै मृत्यु ट्रकया ठुक्न जुयाटला मुनो या टाट्याङ्गो जीवनीय मूल्याङ्कन मुनु मरेरुगा जुई मोटिवा मरुम संगीतकार विष्णु सकोई योगदान ख वैक मरेरुगा बेबे जुया चुंडो वैकला ठटस्क मफुको इले न तो भजनीय मि लेटिया दिगु टस्क चोछा बहुजा ख टस्क मफु इले मुनु दैपि निराश जी तर विष्णु सको निराश मुजुसे संगीत निर्माणिना छिट टोटा हुन आना थया मिचकले चंग मेउ मिच पिन्ने जीवन खना हारेछ चामटे दुख लिट्टु ल्युसा छ ग्यामटे संगीतकार विष्णु सको स रिटा महर्जन रचना राज भाइ जगमी दुःखले तुलु साथ ग्यामते दुःख है करे सुख है कि छ गिला गिला मैसे कि छ दुःख है करे सुख है कि छ गिला गिला मैसे कि छ जीवन खना हारे छ चमते दुःखले तुल्यो
सोइला खेबा से डोरी में टस्क चले जुल रेड नेपालले जुको मखो बसे टक्न हाका आइको जुल डोरी में हाली पिनेको छौस अलकै संसार दट डोरी ले जो पिन छ नाय ना डाइ डाम ल उले अपास्क डोरी में चले जुगले नेवा भाषा न डोरी में डेक फसा नेवा समाज जुको मखो मेगु समाज न चले जुले तेको उद्देश्य तया वेकै संगीत जिन्दगी बिमुड्यो बोलिया मे छपटा को मे प्यावल गुगु मे ठम ठ 20 मिनेट तक टाक ओगु मे छटवा न्याना दिस गन वना लुका है टोटा जी छय हल देव छन्ता है जिउ लकी जिन्दगी बिमुड्यो तो मे चुमी सा दुर्गालाल श्रेष्ठ जी मा जिके दुपति चाहिँ मिचका तने चुमी नाच्या मत अले संगीत विष्णु सकया जुल अले हाला त भे पवित्र कसा मदन कृष्ण श्रेष्ठ सोलला छिस मसिका तर मे पिन सुयु सरी चाहिँ जी ता मुक्त छिप ससियो सचया दिस नि गन गन वना लिका है तोताजी छै हल देव छन्ता लाजु लागि जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ गन गन वना लिका है तोताजी छै हल देव छन्ता लाजु लागि जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ छन्तया समया जी मया छ बिरे बि हुए मत ल्युल्यु छ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ छन्तया समया जी मया छ बिरे बि हुए मत ल्युल्यु छ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ मया समय का एमेजु त्यको मिखाया या ते छसेबु जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ मया समय का एमेजु देखो मिखाया या ते छसेगु जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ खचक से कायो यो छवे मते विद्या मिखने ने त्यसै मते जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ खचक से कायो यो छवे मते विद्या मिखने ने त्यसै मते जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ छल्या शेते खनी रे ल्यामुजी ल्यामुया विद्यालय से जतसी जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ छल्या से देखनी रे ल्यामजी ल्यामय विद्यालय से जतसी जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्ता लोम वहे दया बिउ खहे सोरे गस्या मम्मी जाजी निन्ना चोचो ग्यासी हे वलाजी जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ जिन्दगी बिउमा त्यो कार्य छन्त वया मया थया बिउ विष्णु सकै कुटले सकवा मायरे रत्न नांग छौ नेवा सकी पान प्याव ओ सकी पाए संगीत कार्यको वेक मको प्याखै हिरो न वेक ख ओ सकी पाए मिना उले लोकमा वा आ थय मायरे रत्न ये छपु मिजना दिस याक्न वापि नु बुइ जाक बेको मिखा छ सुए मटे ख्वासंक पुवचनी पूजा तो मे हाला त म पवित्र कसा व सृजना श्रेष्ठ ख संगीत व लेथो मिचया त म विष्णु सकय ख तो मिजको बाला मको तो मे मिगो न उलिया हिसि तो नास तो नेवा परो मुछि मगा छटिमरो ले न लोकले यासिना जेट लो न्याना दिस आ थय मी
यमै भाइ पुमी पुछखे छो जाके खोला जा वाचनी पुचा यमै भाइ पुमी पुछखे छो जाके खोला जा Nyenat-nat nadam sangirkar Bisnu Suketsna bes Newa Me Jho. Jajai dakswel lipte pim tula darisole minyana disna isila kilen suya musu nila wonim isila. Tomi रचनाकार शैलेन्द्र श्रेष्ठ ख संगीत विष्णु सको हेजलो अले गायक भीम तुलाधर Nyaku kaya wone mate
याक चलेन जुइमते छ जुइमते गाचो भएका न्याकुकया हुने मते याक चलेन जुइमते छ जुइमते लिलु बेबी वै सुबले चोली से झनबाला मोहनी मिठा सोचो मगा चोली से झनबाला ए सिला अक्षराला स्वर्गया छ जीमस्यु छङ्गु छ्याको हे स्वर्गला वनामस्यु अक्षराला स्वर्गया छ जीमस्यु छङ्गु छ्याको हे स्वर्गला वनामस्यु मतिनाया स्वा उलथुनु गले Nyenak na dla gui soko Newa Me Jho thong ye thon jajo business soko ye chata bes jajo kha chu maga macha 10 chuya dis to jajo ukun cham paju na lom na wekla business soko bare na prasaran yata inap na dible weka inap ta dhyan ta nyu vai gudula jajo inap na dimo weka ta yekku subado jajo nyana like comment wo share na de sakal nyami 5 minute dunuglon sen yekku suba biatuna woi go ni nyai puka suka probaka ananda nya phema ka pintone te chhatuna thongta thopro sto ta santra sakita bere biadi sa thongta ba liba hanan napla